runda. King! Ajmo opet, uđi napred, baci gore nogu. Opet, odbrani, baci gore pa boči. Boči u celu. Kraj prve runde, molim sudije proglase pobednika. Sudije, prva runda, crveni ugao. Meč posle ovoga, neka se pripremi Milovanović Lazar crveni ugao i Luković Mateja plavi ugao. On je razum da drži glavu. Aj zdravo. Ili radi, nemoj raditi. On je maskota. Druga runda, vreme. Druga runda. Baci prednju. Hvataj ga dole. Ajmo. Ajmo, boči. Reči ga potulaju. Samo. To. Malo dete li neka baci. Ajši. To. Bravo. Ajde, idemo dalje. Ajši. Ajde, gore. Idemo napred. Stranu, čućemo. Ajši. Kraj druge runde, molimo sudije proglase pobednika u druge runde. Sudije i druga runda je crveni. Pobednik u ovom meču je Vulićević Branko. Naredni meč, Milovanović Lazar crveni ugao, Luković Mateja plavi ugao. Neka se pripreme posle ovog meča Rade Bogićević Adrijana Šaba crveni ugao i Bogićević Aleksandra plavi ugao. Prijatelji kombinacije.